Tripleras con la papaya. Hoe lyk 'n braakpan Valentynskaartjie? Hier te voice. 'n Spaakplak, bokkie jy's die vonk in my lewe. Die tweede grappie is, juffrou vra vir Jannie, maak 'n sin met oomblik. Jannie sê klein blik, sê vir groot blik, oomblik. Can I have your attention, please, for one more time? You're insecure, don't know what for. You turn heads when you walk through the door. Don't need makeup,